Jotono dipor kaham, especially like a hambaimaro, sini joto press media team rock no, nor faye sini news no cover kainabaga faimani. Puliano ang norok no blai like hambaimaro, hanai onek din romani norok sini news rock no je cover kaitomani. Tini sing specially norok nibus kangwa haino hai je press meet klainani thangi tongmani kaisano karon. Sungnuka Tanai 27 is me, this movement Clay Tomani Pusovan the Palace no tree, government no kuna acta positive response Sapano Runani Digi Tanyako, Borongso, Miani press media and Vishinti Sing Saimanka, Honorable the Cabinet Minister from Tripura State Assembly, Obahakes Haka, then 1949 of the Pro India by Marsanka Tripura, job to properties of government in Tangane. Bini oze kok rong no knawe sini di prasarok tebe black sentiment harden ka haise gai aboni bagai YTF sini honorable YTF ni president sini Sir Suros tini YTF ni joto district rok bai kaisa meeting ringmani bisingte kaisa decision kotor naka buskang ni salo YTF rok birhotom je ringmani sai taibo kotor kaisa andolon khlaijakman bagi thangtong ga ang tabuk Koinai sini honorable YTF ni president Sir Soros no je sini andolon ni je brief bo klaina ni bagai hambai sini Takuk James General Secretary Tripura Federation tai bo 5 months of Pfizer sini joto district president tai bishes kai hambai malo sini joto media sono je sini Takuk sama hai je norok thangnai koi din dare kabang ma sangbai news coverage khai temon bai norno balance pipe hambai Aw, sing abono sana nayo Youth Tripura Federation ni bekhaktai buskangni 5 tariko Agartala city bo kaisa protest ngani thangai tongo o jaga bo ang koinai sini joto thaka ham Tripura sa takurono mo YTF ni chobaya Tripura mothani chobaya ngai joto Tripura dofani choba ngai norno joto no buskanga amago khainan bagai Norno kobong murhorjau. Tam hinba belaino sing khadukho nangjak tabu sini Mia Honorable Minister Tourism Department Sri Susanto Chaudhary samani ya bolo. Pusubanta Palace mo tabu kaisa government asset government muchung hangke jekuno project khaimano aro nor jotono welcome khaidi state ni development in thangano welcome khaidi ni samane diyei baro kuno clear statement tagboriya kuje Pusubanta Palace Aro touch hotels namjagi hane amai kun kok sai bini akok abal sung abno sung tabu kwansu guze Pusubanta Palace touch hotel nani thangai tongni sung tabu wansu sin abu kubiko karon tang hindi abon banyo sung tabu kotor ni seite bo kotor choba khaini je puila o sung je chengpuru samani hai abon sung tabu buskani 5 tariko kotor choba khainani thangai tongo Tripura sangai haise YTF ngiya jaranor YTF ni mokol nungnai rong nang koinai nung tumuno Tripura sani thui nini hukumu mukumu nini laibuma sokomor zaman nung naiman yang itong hangkai haidi nung bo Tripura sangai sung or kebo YTF kebo Tripura motha or nang banner tongala khaisi kuno banner kuno flag tongala joto Tripura sangai sung no protest khainai karon tabu bo tapok di sini Astobol Moidan Swami Vivekananda ngai thangmani abu bo sung choba khaiban sung kuno mandi haisi sini Ujenta Palace, Tripura State Museum ngai thanga apur bo sung choba khaya kintu abono sung counter khaya bai buita bo kawma saitamo State Museum ani ya golo jotono raja roni amali bebon photo ro mang razak tango abo bai sini khak sang ya sini raja ni amali sini bubagrane amali tong tong hang kai abo bubagrano ya phurina nang yakhaba sung Tripura sani mungsasuk abo borok khaya ni tu haisi and Pusubanta Palace abo tabuk touch hotel no ya phana ni digit abo proses solijak abo borok tabu khono kuno clear statement diako sung touch hotel mana khaya Tripura khaina ni bagai kobangma jaga tong haisi kobangma jaga khas jaga kobangma land tong haisi a jaga kobangma borok touch hotel 5 star 10 star just from one clock tong kintu sini hukumu mukumu je Pusubanta Palace clock zaman hankai sung beleng khayo sung sini ri khugir jama hima tong haisi Pusubanta Palace tungno touch hotel khaya kangkai sung abo Tripura sani ri khug jama hiklayo abon bagai sung afru kotor protest nai asset Tripura sangai tini ang joto koinai sini joto tongnai jara
हाते दफानो हामजागै तिप्रासानि कक साइ तंनाय सिनि पार्टी फ्लैग कलर नायावै तिप्रासाना हामजा कांके जतनो आदिनो फाइनेन बै नरना कबो मुलहर जावो पार्टी बरक गि हाइसि पार्टी तिनि खना तंनाय किन्तु दफा जेफोर कमाय थांनाय आफरो पार्टी खाइनानि पानो निनि बागै अ दफानो लगिरे राखाइसि आबनि बगैनो अमसं कुनो पॉलिटिकल माइलेज तान मानि कगिया फियाबा जों तिप्रासांगै जों बसकांगो चबा खाइनानि बागै रेडी तंमा जागा नर जतनो फाइनाल बे आं नरनो कबो मुलहर जावो 5 तारिख जों नांहां हांकाय 10,000 या 20,000 या हाइसि more than 50,000 तिप्रासा बसं औरत जों थांजो फुंमानि हांकाय तिप्रासा ब थांजा करि नि जों बायबे प्रूफ मानाय हिसि आं बै जों वाइटिएम नि फ्लैग यूज कया तिप्रा मथनि फ्लैग यूज कया TWF TSM फ्लैग यूज कया एस तिप्रासांगै जोंफोर प्रोटेस्ट कया थांय दङ all तिप्रासा जतो वेलकम हाइसि न जतनो आं अजागा फाइ काहाम जानबो फाइ जों प्रोटेस्ट कतर खायफुंना आफुर सोंफुंनाय अ तिप्रा हावनि तिप्रासा आव कुबिनो बंनि मुकुमल न सकमर जामर मतयै बर सेंटिमेंट नांखानै जों माफुंनाय हाइसि जेहेतु कोनो पॉलिटिकल बैनर करी बंदर निजी पर्सनल जेहेतु सोशल मीडिया नि एक्टिव साकलाइन दखा जतनो फाइना बागै पर्सनल व्यक्तिगत कोनो जाय रिजनल पार्टी दरा नबो अपील खायखना all are welcome जों जतनो जतनो वेलकम हाइसि जों सिनि सानमुं ग्रेटर तिप्रालेन अब सिनि तिप्रा मथनि नाहार IPF तिनि नाहार मुं बंना ग्रेटर तिप्रालेन जतनो तिप्रालेन हमजो सेपरेट स्टेट हमजो किन्तु सिनि अ 5 तारिख तिप्रालेन चबा तो अब सिनि पॉलिटिकल डिमांड जतन जाइन जनि दङ अबनो कारिबो जों 5 तारिख के एस तिप्रासा विशेष खै पुसोबान्ता पैलेस न जों रक्षा खाइनानि अबनो सेफ गार्ड खाइनानि बाइसे जों कबो मलहर राइथि लाहार कैसे को उनकाय जुदी सीएम एवं कॉन्सर्न डिपार्टमेंट 5 तारिख निसै सका जुदी बरक सोंनो मीडिया फाइ साका जे अबनो बन्द खलाइजाकनाय जों खाइलिया आबो हायिं कांग्रेस सिनि आंदोलन जों स्टप खाइनाय अदरवाइज थासिं जे सिनि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सामाहाय बृहत्तम आंदोलन नाय गवर्नमेंट पुरा दायिं नाय जुदी रूट ब्लॉक ना नाखै जों ब्लॉक फानन थानाय हाइसि आदिनो 5 तारिख कोन मेमोरेंडम सबमिट खाइफिना ना जोंथाय मेमोरेंडम सबमिट खलिया मेमोरेंडम सिन TIS ते जों YTF 27 तारिख खाइया एंड TIS 29 तारिख खाइया मेमोरेंडम सबमिट खाइबे बरो सुनो बरो ताको एक्चुअल बरो ने आंसर इमानियाको आपण साइंस इंजीनियर सेक्रेटरी सामान है तमुनो आदिनो फाइ बरो एश्योरेंस पक बाया हिजे ताबुखा रिटेन एश्योरेंस नानि नांनाय जे पुजवंत पैलेसो जों ताचुतेल खालिया नि रिटेन एश्योरेंस यासा जों अ चबा पटट चलिने हाइसि रिटेन जेरिया सकदं आंदोलन चलिन तनाय खायपना बर गवर्नमेंट कासे जरा खावै जरा मुसुं आसुं बिसिं रिटेन मारनाय बा आन्सर मारनाय इन टाइम बाउंड मेना बिसिं जेमन जों थांनाय सिनि YTF नि 27 तारिख जे मेमोरेंडम निर्माण यागलो जों आफर DM न साइका चार्टिनि बिसिं सुनो आन्सर खाइ सिनि ऑनरेबल मिनिस्टर सानानि बर माइकेरमान बिसिं तो बर सुनो सप्ताह काइसेन बिसिं क्लियर स्टेटमेंट नुनानि तो सप्ताह काइसेन बिसिं तमुनो पुजवंत पैलेसो बर क्लियर स्टेटमेंट दिमाया नाकाय जों बसकां आबन से तेव आन्डर करो माखानि हिस कारण म कयदिन सिमि चेंगा जोंमो सार्फ 10 तानि सिमि चेंजानाय 10 तानि सिमि बर